We are actually here gathered today, April 20th, 2024, to celebrate. To celebrate Jocelyn Moran's birthday. So. Okay. Happy birthday, Jessa. Nakikita mo ba to? Okay. Hi, Jess! Happy birthday! Oh. Hi, Jessa. Saragossa? Hindi. Himangarangan. Ay, yeah! Wala lagi meeting mo! Isa. Wait lang. Hindi. Ay, ayaw. Ano mo dahil? Tanaw daw si update. Ibang button is ikaw parang assistant. Akong technical team dire. Dito ako sa likod. Wala tayong candle na yung glow. So, kanya ka ni Pablo. Sa pag-glow. Ay, saka!